awukakholwa ha o so dumele mungakazingelwa ha o so ka ba o hloriswa uzingelwa ngabantu o hloriswa ke batho ohamba nabo very ba o close tsamayang le bona ohamba nabo every day o tsamayang le bona oshare nabo ama-secret o bua le bona ditaba tsa otuthandaza hao nabo o rapela le bona hayimanalekiswa Ha mani le nkuwe kunabantu baena. ohamba nabo Hona le batho they're ba o very tsamayang le close to you ba atomela le babukeka ngathi wena bayakuthanda Ekare babukeka ngathi bayarata. bayakuthandazela Bawurapela. kanti behind your back ka mora hao bayakuzingela ba ya o hlorisa uDaniel ungizwa kahle Daniel o nkutlwa ngoba hantle bawufunda chapter 6 ha o bala Lencwadi kaDaniel. bukanya lithi Daniel iBhayibheli kwajabulisa inkosi Bibele re hwa thabisa ukuthi morena imise obongameli abathathu kwikhabinethi yakhe hore ho be le baena ba bararo now his kabineteng ya hae colleagues basebetsi le yena abekade bakwilevel eyi-1 yomsebenzi ba na ne ba sebetsa mmoho le yena lithi iBhayibheli Bibele e re bamvukela ba ile ba mo tsogela